Mr. Elephant. We Bogart. G-Tough. G-Tough. Gripo. Nzovu. Nemero. Nzovu chakuhobera uno mukobwa. Mobera. Mobere. Ayiwe umukiza igorora. Ayiwe. Yo, Nzovu usoma ahantu ugeze aka kanya. Aho ugeze. Arasoma. Let him cook now. Let him cook. I said let him cook. Kanyange waje kubenga abagabo birambabaza. Kanyange yaje kubura umugabo. Rubanda rumuha kato birambabaza. Kanyange agenda yaje. Ngo ariko umukobwa yaragukunze gusanga byose batwaye, congo batwaye, byose batwaye. Nari mpari. Noneho na temusemu kari yose baratwaye. G-Tough ugiye gukora aka kantu. Urabona Nzovu n'umukobwa urabona byavamo. Ugiye kubaririmbira akaririmbo k'imitoma. Yego twagiye. Akantu k'imitoma. Babyinana twagiye. Twagiye G-Tough. Akarimbo k'imitoma okade baka pompo. Inzovu irabikorwa na atafu ndabikorwa. Reka sinzabikozwa ahubwo nje nzabikorwa. Kujya korodoro ndakatiye, kujya sositoma ndakatiye, kujya mu migisha ndakatiye, ahantu hose ndakatiye, ahubwo ndashaka ndakatiye, ahubwo ngashaka. Nzovu na G-Tough muze hano mbabwire. Muvuga ati mufollowing Bogart arimo kuzamuka. Mufollowing icyo tubasaba Bogart n'abasab share na comment mutibagiye kuri yanzoge mujye mwikanda kugira ngo ibyo twakoze byose atwike. Gripo. Thanks Mr. Elephant. Urakoze wa G-Tough maniga.